kwethu wengane kwethu lapha khona lento ubani lo muntu lona nangu lo ubani Phungalenja lo shaya ikhanda lapha athi akusebenze lo shaya ikhanda lese lingasebenzi lona elakhe lo ubani umhlathi wenja ngiyakubona lokho ukuthi wetila akusebenze lokho uyakubona lokho Phungalenja wengane kwethu uyabona le yanto lamphem lo angiyazi nale yanto ubehlele eqhofo umaskandi lapha ethi bayapeta baye ushuni wabo uyapeta intambo kunje ethi bakhejile banjani wasehlabelelo lapha wakhipha umsuzo wealbum into angazi uzuyibona kuyabhimba nokubhimba le yanto sekuze kwakhunda neshiku isiphomoliya ukusuka kwebhano ibheka angazi noma uthi ubamba izitayela noma ukuthi wengaza kwethu one nembele yakhe yokutelefoni enokweni ngihashelele imtshele ukuthi izinsizwa babhema omlambo zifisa nje ukuyisondelana naye sikhulume naye first ugaxa ngiyisi ukuthi into ebimenza gxeke omaskandi yini kanti yena mase sizokhipha umsuzo njeni ngane kwethu ngidinwe ngiza ngimaganga ngithi ngoba uthi akusebenze lokho mhlambe kuye kase akusebenzi lokho lapha ngeke kusebenze ungeke ushaye ikhanda ngale yandlela bese ucabanga ukuthi lokhu kuzosebenza andike ngithola lena nganza kwethu nimthethe into izobabhemisa ukuthi akasondela yimi lo ndoda washuni